Uputstvo za instalaciju KDS aplikacije za Android telefone. Na svakom Android telefonu postoji instalirana Google Play prodavnica. Ukucate Kripto država Srbija ili KDS i dobijate sledeće rezultate pretrage, kao na slikama sa desne strane. Naći ćete staru crno-belu i novu obojenu aplikaciju, kao sa slike desno. Potom kliknete na ikonicu nove aplikacije. Potom kliknete na instaliraj, a zatim, posle kraćeg čekanja, na otvori. U zavisnosti od toga koji je osnovni jezik na vašem telefonu podešen, pojavit će se engleska ili srpska opcija aplikacije. Ako želite promeniti jezik na srpski, to možete uraditi na sledeći način. Kliknete na ikonicu Settings koja postoji na svakom telefonu. Zatim kliknete na Systems and Updates, a zatim na Language and Input. Zatim kliknete na Language and Region i tu dodate i izaberete srpski. Ako vam je KDS aplikacija bila otvorena dok ste menjali jezik, zatvorite je i ponovo otvorite, tako da bude na srpskom. Ako ste nov član koji nikada nije instalirao staru aplikaciju i ne posedujete ličnu šifru, kliknite na registracija za potpuno nove članove. A ako ste se već registrovali u staroj aplikaciji, nemojte još brisati staru aplikaciju, nego prvo kliknite na prijava za članove koji već poseduju ličnu šifru. U sledećem formularu ukucate vaše prezime i ime. Kada dođete do prozora datum rođenja, kliknite na broj godine 2002. Izgled prozora može da varira u zavisnosti od verzije telefona koji koristite. Kada kliknete direktno na broj godine 2002, izaberite godinu rođenja, a zatim strelicama levo ili desno mesec, a potom dan rođenja. Kada ste to uradili, kliknite naknadno u redu. Zatim kliknete na izaberite oblast u kojoj živite i pojavit će se sledeći prozor. Izaberite oblast u kojoj živite. Ponuđene opcije Beograd, Srbija, dijaspora. Zatim unesete vaš kontakt, odnosno način na koji želite da vas kontaktiraju KDS ambasadori. Možete uneti različite načine komunikacije. Telegram kao najsigurniji, primer @mmarković, e-mail polusigurno, mmarković@gmail.com, mobilni nesigurno, +381 641 23 xxx i kliknete registrujte se. Sada vaš telefon, a ne centralni server kao kod drugih aplikacija, generiše novu ličnu šifru koja se sastoji od 24 engleske reči i koju korisnik aplikacije mora prepisati na papir, kako bi on jedini ostao vlasnik svojih informacija. Ova lična šifra je alfa i omega decentralnih sistema i dokazuje da KDS nije čipovanje, nego potpuna suprotnost centralističkim sistemima. Sada vaš telefon proverava da li ste dobro prepisali ličnu šifru, jer vas bukvalno prisiljava da tipkanjem ponovite te 24 reči. Posle tipkanja prve reči pojavi se izbor novih 8 reči, od kojih je samo jedna tačna. Pažnja. Pažnja. Ako kliknete pogrešnu reč, telefon vas prvo informiše, a potom nemilosrdno izbaci na početak. Uspeh. Kada ste uspešno završili tipkanje svih 24 reči, pojavit će se sledeći prozor. Sada kliknete na proverite, a zatim morate podesiti PIN od 6 brojeva. Uspeh.
Kada kliknete na OK, dolazite u glavni meni aplikacije. Kliknite stanje na računu i aplikacija će pokazati da na blockchainu još nemate Wincoine. Iako još nije izvršena provera vašeg identiteta, možete u aplikaciji koristiti dve funkcije. Kliknite rezultati glasanja i možete videti aktuelne rezultate glasanja. Aktuelno glasanje je sledeće. Da li ste spremni da lično sa nama sudelujete kada iz faze dosadašnjeg natapanja pređemo u fazu protesta, kako bismo na način kako budemo zajedno odlučili smenili sadašnju nesposobnu, izdajničku i od naroda određenu vlast i putem direktne demokratije uveli vladu narodnog spasa. Prva opcija da dolazim, druga opcija ne podržavam. Inače, blockchain ne podržava zarez. Ili kliknete novosti i možete videti aktuelne poruke od KDS sistema. Aktuelna poruka je sledeća. U kripto državi Srbiji narod donosi sve važne odluke. Budite aktivni korisnik blockchain sistema i izjasnite se o postavljenim pitanjima. Samo jednom se broji vaš glas bez obzira koju opciju izaberete. Blockchain sistem će vas za glasanje nagraditi sa 0,1 Wincoinom. Ako probate glasati više puta, blockchain će vam svaki put obračunati troškove transakcije i odbiti glasanje kao nelegitimno. Međutim, ako idete na aktuelna glasanja i probate glasati, iako na računu nemate još Wincoine i bez provere identiteta, aplikacija će to odbiti. Kako bi mogli glasati i koristiti i druge mogućnosti KDS sistema, kliknite prvo račun, javni ključ i pojavit će se sledeći meni. U aplikaciji se pojavio vaš broj računa, odnosno javni ključ kao i slika vašeg QR koda. Kliknite na kopirajte i dobit ćete informaciju da je vaš broj računa kopiran u memoriju telefona. Ako već lično poznajete nekog od KDS ambasadora, možete mu na bilo koji način dostaviti vaš broj računa, odnosno javni ključ, tako da će KDS ambasador, kada izvrši proveru vašeg ličnog dokumenta, uplatiti 1 Win. Pažnja! Prvu transakciju na račun koji nije registrovan može izvršiti samo KDS ambasador. Ovako stupate u kontakt sa njim. Kliknite na provere identiteta i pojavit će se nov prozor. Zatim, kliknete na stupite u kontakt sa KDS ambasadorom. Posle klika na dugme stupite u kontakt sa KDS ambasadorom, pojavit će se sledeći prozor. Može se delimično razlikovati od prikazane slike u zavisnosti od podešavanja na vašem telefonu. Kliknite na Telegram ako tu aplikaciju već imate instalirano ili na pretraživač ili na Chrome kako bi sa Play prodavnice instalirali Telegram. U zavisnosti od toga koju ste oblast izabrali prilikom registracije, pojavit će se na Telegramu automatski kontakt @Srbija_KDS, @Beograd_KDS, @Dijaspora_KDS. Alternativno, možete poslati e-mail na kdscentrala@protonmail.com. Kada na Telegramu, tamo gde blinka kursor, držite pritisnuto malo duže, pojavit će se opcija Nalepi. Kada kliknete na Nalepi, telefon će tu ubaciti vaš broj računa, to jest javni ključ, koju ste malo pre kopirali u memoriju telefona.
Kada to pošaljete, čekate da vam se KDS ambasador javi. On će putem telegrama ili na neki drugi način izvršiti proveru vašeg identiteta i potom vam proslediti jedan VIN. Zbog velikog interesovanja, moguće je da vam se KDS ambasador ne javi u roku od 24 sata. Tada napišite e-mail na kdscentrala@protonmail.com. Kada vam KDS ambasador prosledi jedan VIN, možete proveriti stanje na računu. Sve transakcije traju nešto duže od 1 minute. Utvrdit ćete da posjedujete jedan VIN coin. Kripto država Srbija drži reciprocitet valute u odnosu prema zlatu, tako da jedan VIN ima reciprocitet od 1 unce zlata. Primetit ćete da vrednost izražena u dolarima varira iz dana u dan, jer aplikacija vuče aktualni kurs zlata. Sada konačno možete pristupiti glasanju. Kliknete na aktuelna glasanja i pojavit će se sledeći prozor. Kliknite na opciju koju podržavate i vaš izbor će biti unesen u polje za glasanje. Sada kliknite na Glasajte, unesite PIN i pokrenut ćete procesuiranje glasanja na serverima širom planete koje traje nešto više od 1 minute. Pažnja! Sačekajte dok se završi procesuiranje. Kada dobijete poruku "Glasali ste", vaš glas je registrovan na blockchainu, što dokazuje desna slika. Kada ponovo proverite stanje na računu, utvrdit ćete da se iznos na vašem računu uvećao za 0,1 VIN, a umanjio za troškove transakcije. Ako probate opet da glasate, blockchain će odbiti vaš zahtev, ali će vam zaračunati troškove transakcije. Nadamo se da ste shvatili da KDS nije obična aplikacija za istraživanje javnog mnjenja. KDS je jedan sveobuhvatni sistem sa kojim je moguće sprovoditi zakonski legalna politička glasanja na izborima, ponovo uspostaviti od MMF-a nezavisan platni promet kao u vreme kada smo imali SDK, kontrolisati rad političara, vršiti sigurnu kupoprodaju između proizvođača i krajnjih korisnika, bez međuposrednika i niz drugih funkcionalnosti.